davanja informacije o zagađenju jezera Modrac od strane rudnika Banovići. Ima li predlagač potrebu da se obrati? Da li vijećnici žele da se predlagač obrati? Ne žele. Otvaram raspravu ko se javlja za riječ. Izet Beljanović. Poštovano predsjedništvo, uvaženi gospodine načelniče, kolege, kolegice i ostali prisutni na današnjoj sjednici, sve vas pozdravljam. Kad je u pitanju informacija o zagađenju jezera Modrac od strane rudnika Banovići, koju imamo danas na dnevnom redu, smatram da jednim velikim dijelom ono zašto sam ja se opredijelio unazad 3 godine dovodi me u situaciju da budem na određen način zadovoljan što je konačno ovakva informacija stavljena na dnevni red. Naime, radi se, ja ću malo iznijeti neke stvari, radi se o čovjeku koji zaista sve radi u ime čovjeka, pa i na štetu tom čovjeku, građaninu. Šta hoću s ovim da kažem? Hoću da kažem sljedeće, da sama informacija, mi smo u suštini zadovoljni sa informacijom kao početnim materijalom i da je zaista dosta elemenata da se jedna dobra, kvalitetna rasprava vodi na današnjoj sjednici, da se nakon toga donesu konkretni i hitni zaključci koje smatramo da je alarmantno stanje za riječne tokove i jezero Modrac. Zašto ovo naglašavamo? Pa upravo naglašavamo zato što je opština Lukavac okružena zaista jako zagađenim, otežanim stvarima kad je u pitanju skoro komplet opština. Samo kad uzmemo u obzir znači sjeverni dio ko Lukavačku rijeku, Šikulje, sve je devastirano, nije kultivisano. Kada se uzme u obzir srednji dio fabrike, Bijela, Crna mora, kada smo raspravljali o informaciji šljakištu budućem od termoelektrane u istočnom dijelu opštine i ovoga puta ono što je južni dio komplet zagađen, posebno kad je u pitanju jezero i oko jezera. Ostalo je, kako sam jutros na kolegiju rekao, opštini jedino devastirano područje od sječe drveta i devastirane kuće na zapadnom dijelu, to je Ozren. Cijeneći ovakvu problematiku, mi cijenimo da je krajnje vrijeme da ova lokalna zajednica preuzme znatne korake kad je u pitanju zaštite jezera, a ono je višestruko. Ovdje kao zagađivač u informaciji navodi se da je to rudnik Banovići, mada ima dosta zagađivača. U zaključnom razmatranju ove informacije nemate ni jednog slova kad je u pitanju mjere prema zagađivaču. Izuzev, ja moram posebno naglasiti, opet se vraćam tom, kad je u pitanju našem građaninu, vršiti edukaciju, obuku, informisanje stanovništva i tako dalje. Zašto? Zato što su građani najveći zagađivači i riječnih tokova i kad je u pitanju jezero. Ja ću vas hronološki posjetiti na neke stvari koje su alarmantne kad je u pitanju ova problematika. Samo na 7. sjednici ja sam pokrenuo inicijativu čišćenja grubog otpada. To je isključivo grubi otpad što građani bacaju u riječne tokove i sve dolazi u jezero i nekada se i znalo prići određenim aktivnostima sa nivoa kantona ili lokalne zajednice gdje se čisti od grubog materijala. To sam i naveo u toj inicijativi da se iz sredstava koje Zavod za zapošljavanje ima i da se angažuje taj dio stanovništva na čišćenju od grubog materijala. Dalje, kad je u pitanju 8. sjednica inicijativa vezano za najveću deponiju na Svatovcu, ja moram da posebno podvučem ovu deponiju, jedna od najvećih deponija. U 2 navrata sam tražio
Radi se naime gdje je direkcija cesta, znači opet sa viših nivoa vlasti je urađen veliki krater na ulazu u romsko naselje Svatovac, gdje se tonama i tonama vrši odlaganje još uvijek otpada, gdje se taj otpad sapire i ide u rijeku Babijak direktno gdje koristi mjesna zajednica 5000 stanovnika vodu za snabdijevanje i riječno korito Babijak i Ugar. Također romsko naselje ispod vrši se snabdijevanje od izvorišta koji je direktno, jer kamen i vrsta onog materijala ne vrši dobro propuštanje i ide u izvorišta. Također i u samo jezero. Dalje, kad je u pitanju 9. sjednica općinskog vijeća pomor ribe u jezeru Modrac, sjećate se Manjića, velikih crkavanja i onih famoznih informacija od određenih nadležnih inspekcijskih i drugih institucija kako su nas uvjeravali da to nije da je to slučajno riba koja može skoro 24 sata na suvu da živi, a došlo je do velikog pomora ribe u jezeru, nakon čega je, naglašavam, fabrika za preradu pitke vode Ceri Tuzla obustavila daljnje napajanje građana i Tuzle, dok Gikil koji vrši snabdijevanje grada Lukavca nije obustavio to snabdijevanje vode i tako dalje. Sljedeće, ono što želim, opet se čovjeku vraćam, inicijativa na 31. sjednici, prikupljanje plastike i grubog otpada plastičnog, kad je u pitanju gdje se moglo jako lijepo i zaraditi, posebno kad je u pitanju nevladin sektor, škole i tako dalje, fabrika za preradu plastike koje je jezero puno. Niko se nije javio gdje smo mi na ovom vijeću izdvojili i sredstva koliko god oni zarade prikupljanjem te plastike i dobiju od te fabrike, dali smo posticaj, privatili smo tu informaciju i dali posticaj, kako bi rekli Marka na Marku, međutim ta inicijativa nikad nije zaživjela, tako da također na jednoj od sjednica 37. pokrenuo sam inicijativu vezano za upotrebu motornih čamaca kad je u pitanju na jezeru Modrac, s obzirom da se jezero kao prioritet nad prioritetima vrši snabdijevanje pitkom vodom grada Tuzla, Lukavca i Živinica. Međutim, ono što bi jako bilo potrebno da se vratim ponovo informaciji 7. stranici, a to je, ja ću doslovice pročitati ono što posebno treba da zabrine svakog građana opštine Lukavac, da je unošenje suspendiranih materija iz separacije rudnika Banović i Đurđevik smanjilo kapacitet jezera za 22 miliona metra kubna. Ima tu informaciji i snimak gdje vidite da je velikim dijelom zaista jezero smanjeno. Također dalje kaže, do tačnih količina unosa suspendiranih materija iz rudnika Banović nije se moglo doći, ali na temelju nekih ranijih preliminarnih istraživanja izvještaj o stanju okoliša TK pretpostavlja se da se unos suspendiranih materija u jezero Modrac kreće između 10 i 20 tona na dan. Također ono što u informaciji malo ili nikako se ne govori, a to je zagađivanje rijeke Turije, gdje se vrši svjesno ispumpavanje sa površinskog kopa Turica u rijeku Turiju i zagađuje ovaj dio rijeke. Ono što u informaciji nema, a alarmantno je stanje po mome mišljenju, jeste kop Grivice koji pripada rudniku Banovići, za koji je u prostornom planu Tuzlanskog kantona data saglasnost za narednih 20 godina, jer se procjenjuje da vrši se otkop uglja u tom rejonu, znači selo Grivice, to je odmah na granici Živinica, opštine Živinice i Lukavca, i gdje vrše odlagalište jalovine u tom pravcu odmah do rubnih dijelova opštine Lukavac i Živinice. Ja imam informaciju da su opštinsko vijeće Živinice
i da su određene mjesne zajednice, posebno kad je u pitanju naša mjesna zajednica Donje Poljice, potpisali dio peticija za zaustavljanje određenih programa kad je u pitanju odlaganja ovog otpada jalovine, s obzirom da se u javnosti špekuliše da je ovaj otpad kancerogen i da se ne preporučuje čak ni stoci ni za lijevanje bašti, a kamoli za snabdijevanje. Gore su vodovodi Donjeg i Gornjeg Poljica, vodosnabdijevanje negdje preko 7000 stanovnika. Također ispumpavanjem ove rijeke u Turiju vrši se zagađivanje izvorišta u mjesnoj zajednici Orahovica i Turija. Ono što bi bilo dobro još da se iznese kad je u pitanju ova informacija jeste da ako bi htjeli da pravimo poređenje zaista, nemamo ništa protiv da opština Banovići razvija turizam, da razvija i da sačuva Konju planinu, jer nam je u cilju i rijeku na Zlači, u cilju nam je i da se razvija jezero Ramičko u Banovići, ali također veći nam cilj treba da zaštitimo ono što nas zaista sa ovog područja godinama ugrožava i opterećuje ovu lokalnu zajednicu. S tim u vezi ja ću predložiti konkretno zaključke koje smo jutros na kolegiju neke i malo korigovali. Tražio sam mišljenje i tražio sam da ovo vijeće podrži konkretne zaključke koji bi mogli ići u tom cilju da se neke stvari rješavaju u narednom periodu. S tim u vezi mi prihvatamo znači ovu informaciju uz ovu dogradnju i da se ovi zaključci znači danas na sjednici usvoje. Prvo, uputiti zadatak nadležnoj općinskoj službi da pripremi materijal jednu od narednih sjednica općinskog vijeća sa težištem na određivanje zona sanitarne i druge zaštite mjesnih vodovoda, mjesne zajednice Poljice, Donje i Gornje, Orahovica i Turija. Drugo, da općinsko vijeće Lukavac uputi akt rudniku Banovići da prekine sa odlaganjem jalovine u rejonu Osoje i rudniku, odnosno u sektoru koji direktno ima uticaj ili možda utiče na sliv prema jezeru Modrac i mjesnim vodovodima Poljice Donje i Gornje. Treći, da nadležna općinska služba odmah izvrši uvid u mjerenje kao i vidno označi i obilježi granice općine Lukavac na spornom području Osoje i Rudenik, južni dio uz neposrednu granicu sa odlagalištem jalovine. Četvrto, da nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, odnosno vodoprivredni inspektorat, rubne dijelove odlagališta rudnika Banovići koji gravitira ovim mjesnim zajednicama proglasi bujičnim i erozivnim područjem i naloži odgovornima da saniraju štetu i dovedu navedeno područje u prvobitno stanje. Peto, da se prema Skupštini TK pokrene inicijativa za izmjenu prostornog plana TK tako da odlagalište ne ulazi u područje prema opštini Lukavac u cilju zaštite zdravlja i života ljudi sa ovog područja. Šesto, da se direkciji cesta TK odmah uputi zahtjev za sanaciju kratera na Svatovcu koji je produkt nakon eksploatacije kamena za izgradnju kantonalne dionice puta Lukavac-Banovići ostao nesaniran, uslijed čega je došlo do velike divlje deponije koja ugrožava mjesne vodovode kao i rijeke Babijak i Ugar. Sedmo, da se od strane nadležnih kantonalnih organa traži zabrana upotrebe motornih čamaca, pogona, benzin i naftu, obzirom da je jezero Modrac u prioritetu proglašenja za snabdijevanje stanovništvom vodom. Ovdje smo isto korigovali, rekao će predsjedavajući ili neko iz radnog predsjedništva iznijeti, da se radi o onim čamcima da se dozvoli, kad je u pitanju ono što je u interesu opštim zaštita jezera i tako dalje. Da se odlukom komunalnom
o komunalnom redu sprovede u cijelosti sa težištem na mjesne zajednice koje svojim otpadom zagađuju riječne tokove kao jezero Modrac. 9. Nadležne inspekcije nenajavljeno, posebno u popodnevnim satima, dane vikenda, dane kada su padavine pojačane, kontrolišu ispuštanje i ispumpavanje vode iz kopa u rijeku Turiju te korištenje mokrih i suhih filtera na separaciji kao i ugradnje i korištenje separatora. 10. Da se u budžetu opštine Lukavac ovdje kao i drugi način obezbijede financijska sredstva za realizaciju gotovih projekata kanalizacionog prstena oko jezera Modrac. Ovdje se misli direktno, da pojasnim ovo i ovaj tačka malo korigovana. Ovdje se tačno zna da velika sredstva Rudnik Banovići izdvaja za slivno područje Sava, za koje ova lokalna zajednica koja treba da bude zainteresovana, nikada ni dinara nije ugrađeno u saniranju ovog stanja. 11. Da se u roku od 3 mjeseca, odnosno u zadnjem kvartalu ove godine, pripremi i planira jedna tačka dnevnog reda koja će imati za cilj ocjene i stepen realizacije ovih zaključaka. Hvala. Poštovani prisutni, ja ću pokušati u par rečenica samo konkretno da kažem, iz tog razloga samo da ova tačka dnevnog reda ne prođe kao dosad samo kao informacija, nego da postane početak rješenja ovog jednog problema koji je možda i u vrhu problema koji ima ova opština. Ovu informaciju vjerovatno pretpostavljam da ste svi pročitali i mislim da i sad već možda i kasno se reaguje, s obzirom da 1/4 jezera i nestala, odnosno naplavljena od svega ovoga, da ne ponavljam što je kolega Beganović iznosio. Mislim da ja sam neki dan u razgovoru kad sam bio na Turiju, razgovarao s jednim drugom gdje me on podstakao i otišao sam biciklom na izvorište Turije. Upravo gdje se nalaze njihove odlagališta jalovine. Zato ovo sve što u informaciji što govori, mislim da je jako nekorektno ponašanje jedne opštine koja pokušava onu drugu stranu jugoistoka gore, medijski vrlo jako da prikaže kao turizam od Zlaće do samog, da ne ponavlja opet, Ramićkog jezera, zatim i turističkog voza i tako dalje, sve što je onako kako treba, a da s druge strane ima tako loš odnos prema komšijama i drugoj strani njihove opštine ili granicama rubnog dijela te opštine. Ja ne bi, pošto smo se jutros i na kolegiju dogovarali, mislim da je prijedlozi kolege Beganovića ili SDP-a, kako hoćete, kluba SDP-a, jako prihvatljivo sa određenim korekcijama. Ja još bih predložio da iz ovog proizađe iz ove informacije jedan operativni plan i da se formira jedno tijelo u opštini Lukavac koji će, ali dosta agresivno, pratiti ove zaključke koje mi usvojimo, da oni na kraju krajeva imaju efekat. Na izlazu s načelnikom nešto smo razgovarali, onako pomenu mrtvu rijeku Spreču i pozivanje na zakon 85 ili već koje druge godine. Mislim da i rijeka Spreča sigurno morali bi krenuti u akciju prema tome da ona više nije mrtva rijeka. Evo sad možemo otići kupat se u njoj i vidjeti ribu sa Puračkog mosta jednog i drugog. S tim, s druge strane, dobivamo Turiju sve više mrtvu rijeku. To ovi koji posjećuju Turiju znaju i vide. Koji Spreča sad? Ja ne znam odakle, da li to soda, da li neka od fabrika iz Tuzle, kad puste onu bijelu tečnost, tad jest pomor ribe. Evo sad ovih dana i nema i u Spreči ima ribe. Sa Turijom isto tako, čim jalovina krene, nema ni ribe, nema ni kupanja. Mislim, ja sam pričao i razgovarao sam sa rudarskim inženjerima i ovdje se ne pominje mangan. U toj jalovini ga ima previše koji je jako opasan. Da ne bi, pošto sam rekao, dužio dalje prihvatamo uz ove dalje prijedloge, odnosno korekcije,
i da se zaista ova informacija ni za 3 mjeseca ne bude samo informacija, nego da bude već prvi pokazatelji i rezultati ovog problema. Hvala. Hvala lijepo. Dame i gospodo, dakle, pred nama je realno jedan od najvažnijih resursa kojima raspravljamo, jezero Modrac spada svakako jedan od najvažnijih resursa koje ova općina ima i jezero Modrac je jedna od naših najvećih perspektiva i mi, a i općina Živinci i općina Tuzla bi trebali da imamo interese da jezero Modrac razvijemo na način da to bude u jednoj velikoj mjeri okosnica našeg razvoja. Svi dobro znamo da je jezero Modrac napravljeno kao vještačka akumulacija za potrebe industrije. U međuvremenu je donešen zakon koji je jezero Modrac proglasio destinacijom pitke vode i ostavio naravno ovaj dio koji se odnosi snabdijevanje industrijskih kapaciteta na području općina Tuzla i općina Lukavica. Teško onim neizvodno. Dakle, kad god se nešto desi u Gračanci, oni nikad ne kažu krivi su nam Banović, krivi mi Lukavac. Kad god se desi pomor ribe u Gračanci, nisu nikad reagovali pa kazali ovo je došlo iz Tuzle. Mi smo njima prvi i da tako kažem, težište se prenosi na općinu Lukavac. Nisu općine krive, dakle, ne može biti općina Banović kriva za stanje. Krivi su konkretni privredni subjekti, dakle, mi ovdje danas i imamo informaciju koja se zove informacija o zagađenju jezera Modrac od strane rudnika Banović. I ovo je dobar primjer, da tako kažem, jedne konstruktivnog djelovanja i ljudi koji su u opoziciji, koji, da tako kažem, pomažu u onome što smo mi kao informacije pripremili. Uvijek informacije i trebaju da budu dobar osnov, dobar polazni osnov i da budu naravno tačne, da ne iznosimo stvari koje ne stoje i svima prilika da konkretnim prijedlozima pomognu da se određeni problem prevaziđe. Sve ove malo korigovane u nekim dijelovima, čini mi se da je Beganović pročitano izvorno, a nije, mi smo računali da će pa bi sam molio predsjedavajućeg vijeća da on ovaj dio koji smo jutros na kolegiju pročitao onako kako je dogovorno i prihvatljivo. I ovdje se uvijek postavlja još jedno pitanje. Kada će u federaciji prepoznati da lokalne zajednice moraju biti nosioci u znatnoj mjeri inspekcijskog nadzora nad problemima koji se dešavaju? Mi smo uporno osuđeni samo na puku prijavljivanje. Evo imali smo sad slučaj u zadnje vrijeme sa fabrikom sode. Opet smo reagovali na način kako jedino možemo. Dakle, naravno da treba da imamo i razumijevanje kad ljudi rade određene remonte, ali kažem, naš problem je jednostavno imate problem, a nemate osnova da djelujete. Tako da bi u tom smislu inicijativa koju smo mi već imali od ranije možda još jednom mogla biti potvrđena da se na općine prenesu određen dio inspekcijskog nadzora koji je vezan za ovu problematiku. Ja moram da kažem da jezero Modrac mora da dobije onu pažnju koju je potrebna da bi bio okosnica razvoja ovog prostora. Kogod izvana dođe, kogod pogleda jezero Modrac, samo je, da tako kažem, jedna reakcija. Ovo je neograničeni resurs. Osim što treba da bude destinacija pitke vode, destinacija za potrebe industrijske, razvoja industrije, ono mora biti i destinacija zdrava, u kojoj ćemo mi razvijati ono što nam je, da tako kažem, imali budućnost, a to je razvoj turizma i prije svega da zdravo živimo, dakle mi imamo pravo na to i mi ćemo učiniti evo sve iz ove informacije ili iz zaključaka da ovo realizujemo, da pokušamo u onoj mjeri u kojoj se bar nas kao lokalne zajednice tiče i povjeruje praksa. Dakle, svi ovi zaključci koje je predložio gospodin Beganović idu i uz ovu korekciju, dakle, radi se o zaključku 2, dakle, želimo
da se koriguje i da kažemo da općinsko vijeće traži od nadležnog ministarstva i javnog preduzeća Spreča da preduzmu mjere prema rudniku Banović u cilju prekida odlaganja jalovine u rejonu Osoje i Rudenik u sektoru koji direktno ugrožava, dakle, ove naše praktično općinu Lukavac, a da ne govorimo o konkretno mjesnim zajednicama. Dakle, to je suština te dopune i ove korekcije koju ćemo mi formulisati kako treba. Dalje, korekcija 7. Dakle, člana ovoga 7, korekcija da se zabrani plovidba po jezeru Modrac neregistrovanim čamcima. Znači, oni koji nisu registrovani, njima zabraniti. Ovdje se misli, znači, na one registrovane što koristi se za turizam, za policija, ribočuvari i tako dalje, znači to se na njih ne odnosi, nego samo na ove neregistrovane čamce. I korekcija je 10, tačke 10. Dakle, da nosioc svih ovih aktivnosti bude vlada kantona u saradnji sa općinama Živinice, Tuzla i Lukavac i da na drugi način obezbedi sredstva za realizaciju gotovih projekata kanalizacionog prstena oko jezera Modrac. Znači, ne može to samo općina Lukavac, nego to mora biti nosioc, to o tome je način govorio. Znači, mi ćemo to precizirati, uglavnom to su te tri, kad su pitanje obezbeđenja sredstava, znači to mora biti nosilac vlada kantona u saradnji sa ove tri općine. Dakle, to su te tri korekcije i uz ove zaključke koje je pročitao gospodin Bednaranović ima i 11 činjenica. Imali potrebe da još nešto pojasnimo? Možda samo smijete da se doda i Gračanica, opština Gračanica, ništa više. Direktno ugrožena. Ona je ugrožena, što je način nekretno, znači vezano za, znači, Tuzla, Živinice, Lukavac i Gračanica. Ovdje se radi o financiranju, znači... On rekao, zato oni trpe gled. Dobro, evo ovdje, znači, predlaže se da se kao nosioc aktivnosti uz vladu kantona napravi onda, znači, općine Živinice, Tuzla, Lukavac, Banovići i Gračanica. Ko je za?